Mutaaramu wa siasa Oscar MUTUGI augite ngavana KAWIRA Mwangaza aritumira MCs 13 baria bakumugwata mbaru kurwana kumenetia bangi baria bakuregana no tongeria bwawe. MUTUGI ni akugweta murandi jo MTF jayo thina iria nene MERU tabura MUTUGI kare agutwira Oscar augite ndwa gatigati ka MCs bano iretete mpathu kinyankuruki. Kwa igitare kuonekene mpathu na mwatukajo munene kere bunge ya MERU arakure na MCA 13 baria bakugwata mbaru ngavana wa MERU KAWIRA Mwangaza na bangi 56 batukumugwata mbaru no kiume iki kuonekene bamwe ba MCs baria bakumugwata mbaru ngavana Mwangaza bakebire tonyene totongeria mbunge yu na bangi bagechenjwa kere kamite mwanya na ndito arania na Oscar MUTUGI ane muthuji wa siasa na ugite mpathu iji mono chumene na mutaratara jo MTF julia kugane jijo kunjira ndwa iji mono gatigati ka ngavana na MCs ba MERU na gitumi kia wakiwa ngavana Mwangaza aritumira pinzani ba MCs bau beta koba ithukira kiri micemania ya kuruguria barabara. Kwarîria tukuona very contentious issue ya MTF catalyst ya further division ka disagreement katika county assembly na executive. Kitumi ni ati kinyatha iria matrakta zaza kuiza teka kuiroza kethirwa zati gwita wodi na iria MCs baria bakuregana na governor baumite chigeta na itonete already tractor hizi chitite ntere chia Muthara na itukumenya MCA Aurelio teka kuiganwa na governor tonete chitite Kirwa Nari ara tuize Morogocho teka kuiganwa na governor tuchionete nya municipality kwa as an example ara Kaleba umite but formulare gutumirwa niyo a bit different ke ward hizi parichoa aregani na MCAs sitting MCAs kukethera no chindene na mtu fulani kana kwa mtu fulani ukarazeka omba kuiza kukupinga 2017 uri MCA wao bakutumika pe ambassadors ba MTF kingi Oscar ARIUGA ndo iji chitembaru aria kwa kwena umbikano bunene ndo iji cheta na mbere mono kagida kambanjetie kuthithwa ibatu ikethirwa iki graduate further especially the hizi tukumenya assembly ni gutegera ADP cha thirikari ya county na CC ba county government ibareti ni assembly kenda weza kueleza some of the programs na project ira bekirite ki ADP na gitara budget ukuru kwa kinya no tuithiro tukiona assembly either gikurukia budget kana ikimikurukia ina changes na go programs imo probably bomba kwithwa bagitega ndene ya budget na bakethoro bakiregana nachio ko it is a wait and see tikuona zekando ayu ikethoro ikithira for the immediate future ndio MCAs lazima waendelee kufaitira survival yao na executive niwe kageria njira chionde kwithiro ikiendereithia program na project ira inachio mudiene kuringana na uthuji boska ARIUGA kinya wandire MCs baraba kugwata mbaru ngavana Mwangaza gutina mirandi kuyumba kugweteka aria kuga mono ngavana uju arediunga wandine charigani bawe ni MCs baraba ku support governor ntumba kuga mono kakwe development ward tiao kuona you know nkuruki mono nkuruki wodingi nionto in actual sense baraba kuregana na governor ibon kuona za no governor kwithirwa gita nkuruki aikitie program ira probably che kugeria ku counter effect tia baraba kuregana nawe baraba ku support gain chuo makudho maybe bakiona at a personal level kedere to contract baketho bakinenkerwa bathithia and in terms of actual development ndio zeka at the end of the day tikethero chi more or less the same ke report rande to shawero weekendi rea Kwarîria ni MUTUGI.
kare.